Abakuriye mu karere k'ibiyaga binini sentare mpuzamakungu ijejwe ubutunganiriraye mu Buholande yategetse Uganda kwishura Kongo imiliyoni 325 y'amadolari ya Amerika y'indishi y'ivyononywe mu ntambara y'igihe kirekire yabaye hagati y'ivyo bihugu bibanyi kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 990. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye rwafashe icyo cyemezo kuri wa gatatu nyuma y'imyaka 17 rwemeje ko ingabo za Uganda zarenze ku mategeko mpuzamahanga zinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwemeje kandi ko zashyigikiye imwe mu mitwe y'abarwanyi mu ntambara yabaye hagati y'igihumbi kimwe 1998 n'2003 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Kongo. Muri urubanza rwagejejwe bwa mbere mu rukiko rw'umuryango w'abibumbye rusumba izindi mwaka w'igihumbi kimwe 1999, umucamanza yategetse ko Uganda igomba kwishyura izo ndishyi mu byiciro. Harimo miliyoni z'amadolari 225 z'indishyi zigenewe abafashwe ku ngufu, abinjijwe mu gisirikare ari abana n'imiryango y'abapfushije ababo bagera ku 15,000. Urukiko rwagennye miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika ku byangijwe n'intambara na miliyoni 60 z'amadolari ya Amerika y'umutungo kamere nka diyama na colta rwemeza ko Uganda yacukuye mu ntara ya Ituri. Rwari rwasabye ibihugu byombi kumvikana ku buryo bw'indishyi, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza kugaruka mu 2015 ivuga ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byahagaze. Icyo cyemezo gifashwe n'uru rukiko rukemura impaka hagati y'ibihugu n'intakuka kuko nta rundi rwego rw'ubujurire rubaho. Mu Burundi ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura buragabisha abantu bose batarariha amakori n'amatagisi ku mazu yo kubamwo n'ayo kudandarizamwo. Jimmy Hatungimana twari igisagara ca Bujumbura yatangaje ko abacerewe bose bagiye gufatirwa ibihano ruhasha. Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru y'idonido. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura nyuma y'inama n'abatwara amakomine amazone n'amakartier ageze mu mukuru w'ubutunzi yamenyesheje ko ingingo ruhasha zibwirizwa gufatirwa abanyagisagara bakwega amaguru mu kuriya amakori n'amatagisi. Abarabwa niyo ngingo n'abafise amazu bapangishije canke abadandaza. Jimmy Hatungimana twari igisagara ca Bujumbura avuga ko ata muntu azosubira kwakirwa ku biro iwe no mu makomine agize igisagara mu gihe azoba agiheranya amakori y'agataka n'amatagisi. Guhera igenekerezo rya 15 ruhuhuma uno mwaka ibihano kubacerewe kuriha bizotangurwa gushira mu ngiro. Ingingo ya kabiri nuko impapuro zose zisabwa muri meri ya Bujumbura zizotangwa ari uko uwazisabye yerekanye ko yarishe ikori y'agataka hamwe n'amataxi kubakora urudandazwa. Ingingo igira gatatu, umuntu wese akeneye izo mpapuro asabwa kwibangikanya ikaye ndangamuryango ariyo twise mu gifaransa ikaye de ménage kugira ngo ifashe kumenya aho uyu muntu aba nuko abari korariha amataxi n'amakori. Aho biruko amacambi yigenga nka Foricone F rwanye kimenyane na kamwana wa mama ribona ko iyo ngingo idatomora neza abo iraba. Gerard Hakizimana asarikira imbere y'amategeko irishira hamwe ahamagara umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuhitondera kugira ntihagire abanyagihugu bazokwimwa uburenganzira bwabo. Agira ko asaba ko atankunzi yojamwo mu gushira mu ngiro iyo ngingo. Ni ingingo nziza natwe turimo bimiriza ko amakoni n'amatagisi byotangwa, ariko ningo dusaba ko botomora neza kugira ntazahagire uhava igirira ingaruka mbi ngo aburi byategeza kuronka kandi ari kuriwe n'amategeko. Ibi tuvuga ubwa mbere ni nk'abantu usanga bagipanze badafite amazu, sinzi ko nabo nk'iyo tukorya gataka bibagenga, sinzi ko nazo kwerekana urupapuro kugira baronke ibyo bagenewe. Ari naco tuma dusaba ko mukuru w'isaka ca Bujumbura yo kwerekana neza na cyane izo ngingo nyine ziba zitumberejwe abazokwimwa ivyo bintu, ariko kandi naho tugasaba ntihagire kimenya n'akamana mama vyobamwe ngo have hari umuntu yimwe ijya kuri n'amategeko ngo nuko kumbure atekanye ikaye y'inzu canke urupapuro rwahe buritongo kandi rimwe na musanga tatunga afise. Hari kindi aho usanga harugwaruka ruba mu gisagara riko rurahiguzima tuvuga abanyeshuri n'abandi, ugasanga rero nuko dukaye baradufise mugabo nutwe imiryango byumvikana ko gihe bohigira rimwe impapuro ri nk'abantu bane cyaye bangahe mu muryango byogorane mu gihe bo bari kwaziga amanza bitandukanye. Ico bikoze umuyobozi w'igisagara ca Bujumbura aravunira akagohe abanyagisagara kwayo makore n'amatagisi ari abesha mu mugwa mukuru w'ubutunzi ndetse akanasukura ico gisagara gutyo ko adatanzwe ubuzima busa n'ubuhagaze. Abanyagisagara ca Bujumbura akamutwo batera nuko bomenya ko umutanga kori aba ariko aritungisha. Utanze ikori
iryo koni niryo rizoheza rikafasha ibintu bimwe bimwe gukorwa, na cyane ko muzi yuko mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'urugo y'iwacu nayo mataxi nyene twikora kuri ayo mataxi kugira ngo turangure imirimo itandukanye harimwo no guhemba abakozi. Nico rero gituma tuvuga tuti abanyagisagara bijukire kuza barariha amataxi nayo ma impôt locatif asanzwe ategekanijwe kurihwa. Ikiringo ntarengwa cyo kuriha ayo makori kugataka n'amatagisi ni itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu kuza. Ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bwibutsa ko bwari bwaragerageje kwihangana kandi ko ikigongwe kubagisavye kizorangirana n'itariki 15 z'uku kwezi kwa kabiri, kwinyuma yaho ibihano bizoca bitangura gukurikizwa. Ku biharuro bitangwa na meri ya Bujumbura, amakori n'amatagisi aheranywe arenga miliyari 10. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika. Gushimire Pierre Claver. Umugwi w'abanditsi abacuraranze imbere n'abasizi bagera ku 100 bo hirya no hino ku isi bahurikiye mu ishyirahamwe rya Pen International riyobowe na Boran Somnez bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame inyuma y'umwaka umusizi Innocent Bahati abuze irengero yiwe. Aba banditsi basavye Perezida Kagame kugira ico akora kuri ico kibazo. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Hervé Oscar Nyangoga aharanira uburenganzira bwa muntu akaba n'umuhinga mu bya politiki ari mu Bufaransa. Atangura amubwira uko bakiriye iryo baruwa. Hashize umwaka n'umunsi umwe Bahati Innocent aburiwe irengero, kuba rero abahanzi, abasizi, abanditsi mpuzamahanga bava mu bihugu byinshi cyane barenga 100, harimo abahawe ibihembo bikomeye, harimo nka Prix Nobel de littérature, bafata umwanya bakandika basaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bamwibutsa ikibazo cya Bahati Innocent. Ni ikintu nakwita ko gishimishije, ni ikintu nakwita ko kinaha ihumure cyane cyane ku muryango we umaze igihe kinini ubuze umuntu wabo n'abandi bakunzi bakundaga uwo musizi. Rero ntabwo ko bitanga icyizere kugira ngo icyo kibazo ubwo kigiye noneho mu rwego mpuzamahanga kaba byasaba leta y'u Rwanda ko yakwihutisha iperereza kugira ngo Bahati Innocent irengero rye riboneke. Kuba bategereje ku mwaka ushira bakaba aribwo bandika bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ko burya baba ngo nta bumenyi itararenga kandi umuntu ashobora gutinda ariko ntagawe gutinda guhera. Ndumva ari ikintu cyiza cyane kuko igihe cyose umuntu ataraboneka haba hakiri icyizere y'uko hagira igikorwa. Aba rero numva ko kuba bikoze n'umwaka yesi nabyita nka sembo cyangwa se ikimenyetso, ariko nk'uko nabivuze mbere mu buryo bwo kongera kuzamura ikibazo. Ubwo noneho bivuye mu byo nakwita ko abanyarwanda wenda bamuvugiraga bikaba kibaye ikibazo nakwita wenda mpuzamahanga, kuko abanditsi bo ku isi yose bavuga bati hari mugenzi wacu wabuze wavugaga. Abantu bari ari ikintu cyiza cyane, tubyizere ko twamenya Innocent aho yaba ari, kandi byabyiza aramutse abonetse akiri muzima. Kwandikira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hari izindi nzego zo hasi kandi zibifitiye ububasha nk'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ntabwo ibingibi aba bahanzi ababanditsi bakoze babaye nk'aho bashatse kurira igiti bagihereye mu bushorishori bwacyo? Nk'uko babyibukije kuva Bahati Innocent yabura, urwego rwa RIB rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite, rudafite, rutazi ahantu ari, ariko kuva uwo munsi kugera ubu nta kintu gishya kigeze kiboneka, nta kintu gishya iyo RIB yigeze itangaza. Ikindi kandi birazwi ko umunyamabanga wa leta ushinzwe umuco Edouard Bamporiki yavuze kuri iki kibazo cy'umuhanzi, akavuga yuko abahanzi bataye umurongo, bataye inshingano zabo, ibyabo bagomba kubyagirwa. Aba rero numva ari ikibazo cyiza cyane ko cyazamuka kikagera kuri Perezida wa Repubulika. Muri iyi barwa aba bahanzi, abasizi ndetse n'abanditsi banditse bagera ku 100 baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, hari aho bashimangiye ko ibura rya Bahati rishobora kuba rifitanye isano n'umuvugo yanditse unenga cyane ku bibazo biri mu muryango nyarwanda. Nawe ni kwibona? Nkuko yavuga nyine no kunenga biremewe muri sosiyete ahantu ubwisanzure bwemewe. N'umuntu anenze n'ibyo byaba ari ukunenga, ntawe ufite igihano. Burya umuhanzi n'ushaka kuza akaba ati impamvu yanditse iki ni impamvu yabivuze, ariko tubafashe ko yaba yaranenze ibintu bimwe na bimwe, ntabwo ariyo mpamvu yabura akabura ibirengero. Ni uburenganzira bwe bwo kwandika,
mu burenganzira bwe kuba yanenga, kandi umuntu wese wasomye imivugo ye nta kintu wavuga kihabanyije n'amategeko y'u Rwanda. Hervé Oscar Nyanguga, impirimbanyi n'umusesenguzi mu bya politike uri mu Bufaransa, ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Tugushimire Tim kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri iyi nkuru y'umusizi Innocent Bahati yabuze irengero ry'iwe, igipolisi cy'igihugu mu Rwanda cavuze ko mu minsi ya vuba kizotangariza abanyarwanda ibijanye n'iyi dossier. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira amubaza amakuru ya nyuma RIB ifise ku ibura rya Bahati. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza yakiriye ikirego gisaba RIB ko yabafasha gushakisha umugabo witwa Bahati Innocent ngo waba warabuze tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka wa 2021. Ikirego cyarakiwe, RIB itangira iperereza mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri. Iperereza rishobora kuba rirangiye, ubwo twazabagezaho icyavuye mu iperereza. None nizihe nzitizi RIB yahuye nazo muri iri perereza? Niba zihari nazo zagaragazwa muri raporo y'iperereza umunsi iperereza rizashyirwa hanze. Abanditsi, abanyabugeni, abasizi bagenzi ba Innocent Bahati mu ibaruwa bandikiye Perezida Kagame baravuga ko ibura rya Bahati rifitanye isano n'ibibumbiye mu buvanganzo bwe bwatuye bukavuga bujimije ibibazo biri mu Rwanda. Mwebwe mwitohoza mwakoze, hari isano mwabonyemo? Uko nagusobanuriye mbere, twakwihangana tugategereza ibyo iperereza rizagaragaza. Ubuyobozi bwa RIB bwigeze kuvuga ko abantu babura ku mpamvu zitandukanye, ko hari n'abahitamo kwitebeza bakigira mu byabo mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Amahirwe yo kubona umuntu waburiwe irengero muri rusange mubona angana ate muhereye ku inararibonye mufite? Ndamutse ngusubije ngo amahirwe angana atya, ari ku kigero kingana gutya, bisa nkaho ari prediction cyangwa gukekeranya umuntu yabakoze. Ntabwo rero byaba ari byo turamutse dufatiye hamwe muri rusange. Ntabwo ubugenzacyaha ubundi bukekeranya, bugendera ku bimenyetso. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Muri Uganda tujabuke umupaka tugane mu karere ka Gicumbi mu Rwanda. Ingingo zo gukingira COVID-19 mu banyarwanda zisa n'izitakirwa kimwe mu gihugu cyose. Amakuru yuzuzanya Ijwi ry'Amerika ryagejejweho yemeza ko abanyagihugu bahunze ingo zabo bakaja kwihisha kugira ntibakingirwe COVID-19 ku nguvu muri secteur ya Rutare. Asumta Kabowe niyo nkuru dufitiye ari Kigali. Abaturage bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bo mu murenge wa Rutare mu karere ka Gicumbi bavuga ko bahisemo guhunga ingo zabo kubera itotezwa bagiriwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze nyuma yaho banze kwikingiriza COVID-19. Umugabo twavuganye utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko yavuye mu rugo n'umugore we bagasiga abana bakajya gucumbika watatangaje. Yumvikanishije ko gusiga abana bitoroshye ariko ko nta kundi yari kwifata kuko yari yashyizweho igitutu. Twagiye muri ubwo buryo abana ko nta kintu twagombaga gukora. Narabasezere rwose ntabwo nahangurana. Inzira nizikunda nibaduha umutekano tuzagenda. Mwasize n'incuke? Twabisize zirahari ntacyo. Imidugudu iteganya n'uwo dutuyemo baba barimo bataba mu ngo zabo. Izo mbaraga bashyiramo nizo zishobora gutuma utekereza n'ibi bintu atari amahoro, kuko ubwa mbere habayeho ibyorezo cyangwa inkingo. Amaherezo azaba yahe? Ahashaka uburyo ngo mbakurayo. Hari mugenzi utashatse ko amazina yatangazwa ndetse we yanze no gutanga ijwi rye, wavuga ko yahisemo guhunga nyuma y'aho abashinzwe umutekano binjiye mu rugo we inshuro nyinshi adahari, aho abimenyeye agahitamo kudasubira iwe. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Nzabonimpa Emmanuel yemerera Ijwi ry'Amerika ko hari abaturage bo mu murenge wa Rutare banze kwikingiza COVID-19. Amakuru dufite nuko hari abantu bamwe bagiye impungenge zo gufata urukingo cyane cyane mu murenge wa Rutare. Bari bahuriye ku itorero rimwe bitaga mu muriro wa Pentecote. Ni ryo mu gutangira gukingira aho twari tugeze nko kuri 60-70% abo haje kumenyekana amakuru yuko nibura nka 90% by'abakristo babo bari baranze urukingo ariko ukabona babihuriyeho. Ariko rero kuba hari amakuru yuko baba barahunze
ntabwo mpamya ko ntayo mfite. Hari amakuru y'uko inzego z'ibanze zakomeje kuba navuga ngo kubakangurira ariko basa nkaho babategeka cyane ndetse bakavuga ko banabatera mu ngo zabo barahunga bajya mu tundi duce tw'igihugu. Ayo ntabwo mwayamenye? Ni ukuvuga ngo muri ubu bukangurambaga ubu twagiye tubukora mu buryo butandukanye, twagiye duhera ahantu hahurira abantu benshi tugera aho tugenda dusanga noneho umuntu mu rugo ku rugo. Icyo gihe twagira ngo dushishikarize abantu batarafata inkingo, ariko tunashaka mu by'ukuri n'ababa bari mu ngo badafite ubushobozi bwo kuhava nk'abakuze, abafite uburwayi n'ibindi. Numva rero icyatujyanaga ntabwo ari ukujya kubatera ubwoba cyangwa se kujya kubashyiraho kubakangurira ku ngufu kwikingiriza, ahubwo bwari ubukangurambaga. Abahunze muri uwo murenge babwiye Ijwi ry'Amerika ko bazategereza bakareba aho ibintu bigana bakabasha gusubira mu byabo. Gusa umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yasabye ababa baratewe ubwoba n'urukingo bakava mu byabo kugaruka kuko nta kibazo bazagira. Ni ukubahumuriza rero bakaza, tuzakomeza tubigishe tugamije kugira ngo bakingirwe, ariko nta n'umwe twumva twahohotera, bagaruke mu miryango dukomeze kwiteza imbere, bajye mu mirimo isanzwe bakora dukomeze twiteze imbere. Aramutse ageze mu rugo akavuga ko yasibo baba daso bamubangamiye, mwamufasha iki? Ntabwo duhamya ko turagera aho twohereza abadaso mu ngo z'abaturage kujya kubakangurira gukingirwa, ahubwo wenda niyo hajyayo ubuyobozi ni ukujya tukabigisha. Mpamya ko rero baza uwagira n'ikibazo yamenyesha inzego z'ubuyobozi zihari ndetse n'inzego z'umutekano ndetse n'akarere muri rusange. Numva rero dukwiye kubahumuriza n'ubuyobozi bw'akarere bakaza, ariko bakanareba aho bari n'abakingiye bandi ko nta kibazo bigeze bagira. Intego akaba ari uko twakwikingiza kugira ngo twirinde COVID-19.